Hesht saldiser referanduma diroki ali Kurdistanere derbasbun, u denge ere de heta hetaye veki delilek zerin bimine. Hesht sal bere di ve rojede di sala 2017 gele Kurd li bashure Kurdistane u deveren Kurdiyen li dervei hikumeta herema Kurdistane, bi coşçun ser sindokanda, ku di referandumek dirokide çarenusa sue Diyarbikin. Encam iradeya pirania gel nişanda, ku bi rejeya nefedudu, nokte hefçi sedeji serhuebunere eredan. Rodema ku evroşte biranin, referandum hinji veki kartek siyasiya pezu delilek be guman di deste Kurdan de dimine. Sedemen lidarhistina referandume. Fikra lidarhistina referanduma serhuebune jina kokien kombuyen di navbera hikumeta herema Kurdistane u hikumeta federala Irake'de derket hole. Bin pekirinin berdevamen desture jihela bektayeve, nemaze nebi cihanina madeya seduçil jibo çareserkirina deveren nakok, kemkirina bütçeye di sala 2014 u paşkukina prensiben hevkari u hevsengiye, reberiya siyasiya Kurdistane, bi serokatiya Serok Mesud Barzani, ver bi nirkhandina alternatifan ve bir. Diyefte Hezirana 2017 di civinekede ku bi serokatiya Serok Barzani u bi beşdariya gelek partiyen siyasiyen Kurd pekat, bir yar hattayin ku bistupence ilone veki roja referandume vere dest nişan kirin. Serok Barzani, ku veki dinamo rebere pevajoye nasin, bi berdevami israr kiriye ku mafe gele Kurd heye, ku li serpeşe roja sue bir yar bide u ve pirskireke bi avayeki aştiyane u demokratik çareser bike. Berteken navneteveyu heremi. Referandum rasti dijberi u zeksten navneteveyi u heremiyen giringhat. Velaten ciran, bi taybeti Türkiye u İran, ligel hikumeta Irake, bi tundili diji vegave derketin. Hezen cihani, dinavde devletin yekbuyu Britanya ji, bi hinceta ku eve bandore li şere li diji daişe bike, daxwaza dereng sistina pevajoye kirin. Ligel hemu zekstan serokatiya Kurdistane israr kir, ku referandum di vekste Suede vere lidar sistin. Jiber ku ev baver dikirin ku ev derfetek dirokiye ku denge aştiyane yegele Kurd bigihine cihane. Roja dengdane u encam. Di sibeha bistupence ilone de, velatiyen jihemu civaken etniki, oli u rengin çün dengdane. Ligori hejmaren fermiyen komisyona bilinda serbikveya hilbicartin u referandume, zedetiri se nokte sesedu 5 milyon kes. Ankuji sedi heftiude kesen ku mafevane dengdane hebu dengdane. Diencamede jisedi nefvedu du nokte hefteuse beştaran denge eredane. Letene jisedi heft nokte bistu heftevan denge nadane. Encam u buyeren pişti referandume. Her çend referandum veki deskeftiek diroki u neteveyi jibogele Kurd hatibe tomar kirinci, buyeren paşeber bi aliyeki neçavere kiri ve çun. Hikumeta Irake, bi hevreziya velaten heremi, zekstek mezina siyasi, abori u leşkeri li ser herema Kurdistane kir. Derbaskirina hevayi, girtina derien sinor u di şansdehe jotmeha 2017 erişa leşkeri yali diji Kerkuk u deveren dinen nakok, bu sedema vindakirina neziki pencuyek jisede aha başure Kurdistane. Referandum veki kartek bihez jibo peşe roje. Tevi hemi encamen neyini, çavderen siyasi u pisporen tekiliyen navneteveyli hevdikin, ku referandum de veki belgeyek diroki u kartek siyasiya bihez di desten Kurdan de bimine. Rojnamevan Mehran Ebrahimi got. Ez dema amadekariyen jibo referandum anku gisht pirsiya Kurdan li hevlere bum. Evdem u be taybeti roja dengdane ket biramin naçe u her berçaven mine. Rojen dirokiyen mina avakirina komar Kurdistane, di ani berçavu biru hizra mirov. Rojki hinde xwaşu mezin bu, ku zimane mirov nikare bi reheti şirove bike. Peka Kurdistan bistuçare çavdere siyasi saman sorani got. Gele Kurd dikare hergav ve karte veki delilek diroki bikarbine, ku gele Kurd heye u referandumek li darhistiye u jibo serhuebune denge eredaye. Ev referandum çelebeke ku hunji cihana dervere bejin hunji dixvazin. Kurdan referandum jibo muçe u destilatdariye li dar neksistin. Van dengda ku mijarek binave serveriye neteveyi di çarçoveya devlete de vere biçih kirin. Profesör Perviz Rahim got, di salvegera heştemina ve buye, ra dirokide, denge ereya gele Kurd hinji di guhendirokede deng dide. U dejibo nifşen peşeroje keun u armançek ve hempa bimine. Iro penşem, 25 septembra 2025 Serok Mesud Barzani li ser hesabe xweye medyaya civakiya X peyamek bi boneya salvegera referanduma serfebune ve şandu nivisand. Niştiman nekşeyek li ser kaxezenine le suina ku di damarande di herikeye. Serok Barzani tekezkir, tişte ku irote çandin sibeji te çinin.
Her dive derhekede seroke hükümeta herema Kurdistane Mesrur Barzani ji peyamik da ugot, roja bir yareye. Verekia gele Kurdistane roja serkeftina iradeya millete. Meye roja heviye li serok Barzani. Malbaten serbilinden şehidan, peşmergen kehreman u gele velat parez u berhvedere Kurdistane pirozbe.